Ari itu kan pas baru udah angon teh ya. Kemarin itu gak. Baru Pak RT. Woi, kena raon sih ya. Bari ieu budak para ruasa kena dibejakeun kowe ke bapak moyangna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat Kawan Bujang dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan melaksanakan pembuatan konten video dan insya Allah kita tetap semangat. Buat para sahabat Kawan Bujang dimanapun berada, masih kuat ya menjalani syuting ibadah mengikuti jalannya ibadah puasa. Oke, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuno, kurang balik. Segera amang surit. Iya tuh udah balik. Kayak ini, mari capek ongko orang. No, sepi kan ya? No, usahakan ya? Orang ngabon teh mau usup yuk. Orang labok. Geblek, kan puasa. Usah saya kan? Ayo, usah saya no. Aku apa ayo? Siapa pasti lagi? Aus kan? Ih, siapa? Ayo tuh. Wasak di mana? Ayo meledak kah? Bagi dua tuh. Sabar. Detik, nah ini mah gede. Ari itu kan pas baru udah angon teh ya. Pak RT. Woi, kena ram sih ya. Bari ieu budak para ruasa kena dibejakeun kowe ka bapak moyangna. Aduh, sayang Pak RT. Kumaha ieu? Saksela. Roon. Surprise, motherfucker. Roon. Aduh. Kumaha tuh, No? Terima eueuh. Bruh. Tiba-tiba aya kedua kitu tuh, No. Kamu sih gitu salah. Muak ayo yang buat sih. Amur. What the fuck? Assalamualaikum, Ceng. Waalaikumsalam San, aya naon? Tadi saya Ceng. Aing keur tanggung San, keur hareup caek, sia benok ka dieu. Coba saya Ceng, ngedul emang saya Ceng. Ceng, tadi aing mergokan anak sia di Cilutung, keur ngalapok bonteng si Usuk. Geura aku teh anak urang sakitu bageurna. Gerak lu aing Ceng ngabohong. Tadi aing ningali langsung di Cilutung, baru dah kenaan bonteng Puan Usuk. Oke, nuhun ke informasina, ke budana di pagahan kurang. Oh, cacing makan apa agaan anaknya hingga bener bersingkat talaah pan lembur urang. Warga netara puasa pan aing selaku RT izin meureun. Kalau bete kayak budakna ku urang di pagahan. Oh, kita we lah, Ceng. Nuhun tete. Ya, Assalamualaikum, Ceng. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana Kasep? Biasa banget sabung yurik yang mantap. Oh, anu puasa gitu. Puasa tuh, Mbak. Kan kerisuk sahur.
Nggak sekali lah, yuk gitu ya. Abah yang ngomong. Nih kita. Saya Pak Ustadz, ayo ngebohong tempatnya di mana? Di neraka jahanam lah, Abah. Katanya anak Abah. Kenapa nungguin ngebohong Abah? Maksudnya naon, Bah? Ulas ngebohong, wawanin ngebohong Abah. Tadi Pak RT ngomong, ngadaharan bonteng pon di Cilutung. Kunaon Kasep, ngelakan Abah. Tadi Abah ditutur ke Pak RT, kenapa Abah? Disangkan Abah tuh bisa ngedidik anak. Pancingnya ho, puasa eta perintah agama. Paling tadi Abah. Oh, Bah. Oke, mah ngulang-ulang deui. Ya, duit Abah ya. Duit ya. Nggak bayar tah, bonteng sama usuk, ngelakan Abah. Jono izin, Bah. Saya laki mah kudu dari tanggung jawab. Abah mah temagaan kasep jadi jelema berangan. Nuhun, Bah. Assalamualaikum. Salam. Dak, daguan. Si John. Dak, antarain yuk, kawetan. Sabari ngabung burit, darah ektes ya. Ayo baeng mah. Cukup maju. Langsung mau ke jeung CS. Kejauhan ke yang heula berangkat. Alhamdulillah, boga baturan barang kerjasa. Susah, senang. Nuhun ya, Dak. Sangsulan no, Pak Lembe. Ari si Joni mau ngajak mah. Walah, angker ke jasa kemana nah? Emang masalah naon sih ya? John. Ente, geus lah ulah dibahas. Nah, imut lah. Duh, supaya kotor. Makan dadah semangat. Seger ih. Mantap. Ya, seger. Aing asa kain mama siage no. Resep. Bisa kukumbah, bisa donget. Aduh, nah ada dulu. Ayolah, turun ke mama aing. Berangkat. Kun tadi nanya sama sama Cak itu is. Mantap. Ger. Oh, sampai oge. Ke tadi, aduh capek. Assalamualaikum. Pak. Kemana mainnya dah? Gero baik. Sugan kesare. Coba besok. Tidak. Kemalam orang paling baik. Wanda sekali gogoleran. Iya, oh. Gampang panjang oge. Sebari ngagoleran be heula lah. Imam Mas emang naon tariis. Aslina. Nahon ya taris. Jadiin taus. Mantap. Nah, eta si Jono kurang ngalamun bae. Tuh.
Tak apa. Sugan yang dipikiran. Bukan kamu keju. No, kunaon sih ngalamun bae? Mikiran naon sih ya? Sanu ngalamun. Ah sih ya. Ada pikirannya. Oh, si Ana ngomong atuh, kalau orang mah CS. Cerita tuh no. Aing belum cerita sebenarnya. Tapi dengekeun ku sia ya. Siap. Kamari aing jeung si Joni ke Cilutung. Niat nama na kabung buri. Terus di kebun Mang Usup loba ponteng puang kalau dia biasa mana geus asak meledag. Nah, si Joni ngajakan aing makan ponteng puang. Terus? Terus dengekeun heula. Kalian mana? Puasa pan. Aing geus nolak. Tapi keur puasa pan. Terus si Joni keke ngajakan aing barang akan bae bonteng puan. Ai. Tah ceritana kitu dak. Mangkana aing keul jasa ka si Joni. Pulang ambok ka si Joni atuh no. Bener no. Pan si oge salah. Kunaon sadek bae tuh. Oh oke sih. Tapi kalau me teu ngajak mah aing oge moal kitu. Tetep si oge salah no. Kunaon si elek ku hawa nafsu. Kan setan musuh bebuyutan urang. Bener Jun. Sok buku anu aing baca, nu paling berat eta nyelekeun hawa nafsu. Cok Imam Al-Ghazali. Heeh. Makana eta aing ngasal jasa. Geus main teu puasa. Biak bersih dicerekanan ku abang aing. Terus cenah ge kayak lebaran mau dibeliin baju. Jadi teu hirup aing. Abah saya sadis amat no. Ngebok tas ya, elek ku hawa nafsu. Heeh. Makana eta ngarajakan sia ke mama aing. Menangkeun hate aing. Terus saya ributin si Joni. Ih, pokok aing, makanya bakun di tajongan. Makanya eta aing nyesel. Aing benar-benar hilap. Ai, pantas itu si Joni. Numpang ingkeun-ingkedan. Poin ditanya, juga kayu cenah. Duh, teu enak amat aing kasih Joni. Terus yang geus tampuran can. Aing teh kapanggih manehna. Aina kieu bae no. Aina samena minta maaf ge ka si Joni. Heeh no, najan goreng itu oge. CS urang pan orok. Bisa oge kan salah. Aing tahan. Tapi na bisa ngomong kan. Aina aing ngendong di mama aing. Salam deh kasih Joni. Ih, gembleng si amat. Nang ngajak kamu burit, malah ngendong. Dasar si tunggul kaum. Ayolah Jun, kita balik. Ayo. Dari maghrib. Kita parah dah. Dah, sorry nya. Nuhun geus ngantikeun aing.